Thina kwaZulu siyayibabaza iThina. Hey Mazini. Hey. Hayi kwaZulu siyayibabaza iThina. Nathi right boys. Mayisebenza kubonakala ukuthi imali kayisisho la. Yeah. Thina sakhula kuthiwa bethu baba emakhaya beshisela impepho. Bethi uhambe uyeGoli nomyethekwini. Bathi mfana ungafike udla imali leyo. Basuke besho yona lento yokuthi imali yakhe ayibona ngathi yabona nje le sisimanga ngibona la mfowethu ngiyaxolisa nje mfowethu nami ngangithi asukele kodwa akukho forum ogibele phezulu cha mhlawumbe enye version yawo ogibele phezulu ngeke ngazi la mfowethu mama manje ngokuthandaza nje mfowethu lento manje mfowethu ngokuthandaza nje sekunalento ukusebenza mfethu ukusebenza ake ngithi mfethu ubuciko mfethu umsebenzi kuthini lento esicikoza ngayo italente lethu yilo leli sizayo ukuthi sikwazi ukwenza umsebenzi nje uyabona manje lapho ngikhuluma nezinsizwa lapha ngabaphathe ukuthi mina yazi ukuthi ukuphila amanga yakhohlisa ukho ajabulisa abantu wena ubuthele kahle kunjalo bangaka abalenga amaflex njengeinkawu bangaka abantu abahleli berent emizini yabantu wathi babongizalayo uyaguga namhlanje wasebenza ngaloliyo 40 years wathi akaze ngilibone mfana wami ikhehla lomuntu omnyama elijoka nje noma lilula inyawo elekunjaleni emhlaba manje mfowethu lento yenzile ukuthi uthenge indawo uzakhela isithabathaba sakho wawungazi ukuthi uzofika omakhonola hayi ngangingazi mfowethu wawungazi uyofika omakhonola mfowethu lento njena futhi yabona awukhandanga awakhilela budelelile manje yabona ngiyitho nje ukuntshontsha lekhishi ngibuka yonke into akawudelelile mfowethu uyile lethu i-testimony i-testament lele ukuthi umuntu afunde kuwe i-testament ngiyini mfowethu ngi-role model hey living testimony oh yes njalo nje mfowethu yazi nendawo lena wayithola ngokuduma abantu babenqunyelwa igubhu wena wenaba no macingwane ake ngithi nje mfowethu ngavulelwa yona yaqala yancane ngaphinde ngayosebenza ngathi abangcwele yabo so njengamanje bese I think esi encourageayo kubantu njengoba kufike lezi njengoba kufika lezi ikhathi lezi ezima mfethu zo covid akekho umuntu obazi ukuthi vele kuzoba ngenyathi impilo leyo njengamanje sengenzela ukuthi yonke lento ibe wet yabo ibe wet living I'm gonna put it swimming pool lapha ngenzela ukuthi la engasuka khona kwakune swimming pool yabo ngathi ngithatha unkosikazi ngathi hayi mfethu ake sihambe siyobona sakha kephi lezi zinto lezo oyifunayo oyilenzele la masabhazi ngithatha mina ngiyoyibeka la esoba khona so njengamanje mfethu sikhulekile emhlabeni obaba mkhulu naba abantu nasemaceleni bayakha abantu yabo so nje mfethu I think into efanele especially kumaciko akithi into esafanele sipromote kakhulu ukuthi bafowethu asingawaphila ma ayi mfethu asiphileni iqiniso yabona mina benginemuzi lapho umuntu eshobe computer hlala sebenza mina ngasizwa ungelwe imoya yomuntu ngathi manje ngishaya isigubhu la sengivuke into zami abelungu babiza wonke into boyisecurity la bese kuzophoqela idlozi lapha ayibona into lento ayihlangana emvelo kwalokho ngenzana nami ngakhuluma namakhosi lapha ngathenga indawo ngakha kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi izoqhamuka abantu bangqoshoko uwe noma ngaxoshwe nje mfowethu hawu mawungizokukhalela ngopetroli kuphela hayi yabo ufisa ikhanda khona nemizi amathankala lapha kwasiza nokuthi ngikhalwe ngasabalala ngabo ngasabalala okay ngenza lento eniyifisana ngakaniyenze Macingwane mina nginayo wesifazane uyedwa la uthi ngiright ngoba nenkolo yami yangivumela ukuthi kube njalo kodwa akazizele lokho mfethu sizele itiye wena uhamba uphuza namatiye lawo bonke abantu laba uhambo ngoba la umuntu wangakithi bese uthatha lo muntu uhambe umfaka kade ukhuluma nami wami ungisheba ngishaywa mina khaka ngishaywa mina ungishebile thina ungishebile la njama zonke inhloko nathi ibhathe futhi kunjalo mfethu I think phela sesibeke ngelanguage yakhona engazi ukuthi yakhona njengamanje mfethu nabasifisela inyama eyethu nje sobabili mfethu
soda nawe bese ufuna ukuthi singene ngaphakathi sihlale ngabengithi soyichilela nje la ngaphandle sishayela amakhemshe ethu kumnandi kube nje yaya kodwa ke uyayazi isakha uyayazi aleyo thina kwaZulu awumsize esiphakathi awumsize yangqono futhi yangqono ngeke uyayazi kanti wethu nangu-ke no-ayanda woza Ntanzi ngoba Ntanzi uwe nangu sike ngani mina ngibuza mina sengilive la mina ngikhathaza ukuthi kwazi ngathi mina live ngoba amadata engenawo abamthekele bathina wavumela selwathi usaqhubeka wathi hayi makhosi esengithumelile ukuthi abangibhekele inkulumo yakhe usaqhubeka njengoba sashilo amadata akhona siwathekile Mate kwaye uze kumele sizisagada lezi kodwa bese bengifuna ukucacisela abantu bami lapha kunabantu bami laba balapha bengifuna ukubacacisela ukuthi cha abangaphephuki nomoya sisi right nje siyaphila sabantu asixabene mana yena kuphi lelizwe bona abazalwa kulo bona labo bantu bakhona lelizwe abazalwa kulo okungadlalwa kulo insizwa enganqikisana enganqikisana kuphi ngoba ngisho ebholeni bazi babambana ngeyihluku kuthiwa khathela ibhola bazi babambana ngeyihluku into engapheli lesho ubona bethu mase sinsizwa bafuna sibe yini manje sibe siyiqobo sibe ama-robot sizinsizwa nje bafuna lo silwa ngomlomo shangayinkukhu bafuna bakithi kumnandi khona lokho futhi akuqali hakugcini kusazoqhubeka makunesidingo ngoba bafowethu ufanele baqonde ukuthi njengoba nisebenza kanjeni kufanele abafundi njengoba nezwe livaliwe sikwazi ukunqokola ngendlela ehlukahlukene kunjalo iqhubeke phambili okubi mabafuna ukukhuza bona ngathi banomoya okhuza hambani ematekisini abaye ematekisini la kunezimpi khona la kunezimpi khona musandi uzophaphela abantu beyidlalela siyayincokolela ngani awuphindele bese bakenze njani macengwane abangazosiphaphela ephaphela ingane sidlalela bafuna ukukhuza ipi benezungu sebenedatha nini abantu bengibhalula bekucele bathi nako babuya bulawana eSouth Africa kuneyinkinga eziningi bakhuze sibone ukuthi ngake ukukhuza kwabo kune impact siyadala thina sana khona namakanda ahlekayo nina kuphela amakanda ahlekayo amakanda ahlekayo bayithule uzokuthiwa sengimhlephule ephi indlebe hawu kulo muntu sipula weba uyabona ukuthi hayi motivated princess uzonda kabo wala ngimnyama kashe ngisala ngikhaba usuzogada khona-ke kwami ugadela kuhle muthumane siyabonga siyajabula mfowethu bonke abantu abazi ukuthi khona omunye engamrestisa nje phakathi neviki ethi yena wazi kangcono entertainment industry kanjani ngathi hayi futhi rest akekho olwa nomuntu akekho ocabene nomuntu ungukuthi nje phela sizinzisi mayo wathi akakhona ngomunye ukusha amafoni lapha kufanele kushiya amafoni unetshebe nje uhukumu letshebe lapha mangabe nizothiwa sekhona okungahlele nazi ukuthi yiyo ilokhu inyokoloza siyabonga akufana nomona fesana estezi bafundi bezani ngiyinforeze phakathi ushaka Queen Elizabeth ngiyuformuki belele manje iPTLP zakhala tamatisi i-online ingizwe namhlanje olile isabambu online sesingenile right sazoba ambalwa right kodwa what is right
ubone mfethu ukuthi vale, Thina, siyasebenza ya.